الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن يبشر الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات. الله يكون برزق نمزه أرد الشوز بجزء بنجيب بكجروه كان قد الشوز كبيكرة كبيتونغانيا سبحانه وتعالى. ومما من الله به علينا نمجو الله سبحانه وتعالى عباده نجاجوا الإسلام حريم قصار صلاة الفجر من جماعة. فقد قال عليه الصلاة والسلام إن ميمان محمد صلى الله عليه وسلم يرفض أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيه ما لأتوهما ولو حبوا. قورجا إصالة يكون كنا نرى نكر من منافقي مدين الإسلام برجا إصالة بجري إصالة يفجري نصالة صلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما ngokandi nyamara abantu baramutse bamenya agaciro n'ithawabu n'ibyiza Allah ashize mu gusariza iswala muri jamaa ku bagabo la atawhuma walau habwa ngabantu bazajya baza kuzisarika ure nubwo baza bakambakamba kugira ngo bacikanwe nizo thawabu n'ibyiza Allah ashize mu Islam. Fanasalu Allah jalla wa ala an yataqabbala minna turamusaba ngo yuko twakirira ibyo twakoze muri salatul fajr innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma amin. ثم معاشر الإخوة وفرني وإسلام نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دكم جئ سمرجا من كتاب الكبائر للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين. دكم جئ من كتاب الكبائر أمرجانغو الذي عقده المصنف رحمه الله umuryango wakozwe n'umwanditsi w'igitabo ari Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qala yaravuze ngo babu al-mutashabbi'i bima lam yu'ta. Babu al-mutashabbi'i bima lam yu'ta. Umuryango wo kwigisha abantu bavana Islam yuko nanone anna min al-kaba'iri no mu byaha bikuru mu Islam agomba kwirinda kanagendera kure harimo kwigamba ibidahari yani umuntu kwigamba kahaze kandi atariye barakallahu fikum bimaana bisobanuye ngo umuntu kwigamba no kwivuga imyato n'ibigwi ku bintu bidahari atanarangwa nabyo sibyo bavana Islam. Hadhihi kabira min kaba'ir adh-dhunub. Ibi biri mu byaha bikuru umuyislam agomba kugendera kuri bavana Islam. Yani almutazayyin bima laysa indahu yatakaththar bidhalik wa yatazayyanu ala ghayrihi bil batil. Umuntu kujya kwigamba no kwiyemera ko afite ibi nibi cyangwa se ko ateye gutya na gutya wallahi kandi ari kubesha ibyo ari marigamba ntabwo bimuranga nta nubwo bimuriho. Hano dufite حديث حديث من صحيح البخاري ومسلم ولهما عن أسماء. حديث كويس جوجه نا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه مكوبو أبو بكر يتق أسماء أرتب ريوكو أن امرأة قالت بكو يشير ميمان محمد صلى الله عليه وسلم حرم دام واجه فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ومدامرة ذا أبغي الرسول صلى الله عليه وسلم رمبلت يا رسول الله يوين ميمانا. يعني هذه المرأة قالت يمدام يرفض يا رسول الله يوين ميمانا إن لي ضرة يا رسول الله umugabowanje adutunze turabagore babiri mfite ضرة يعني mfite mukeba siko babyita Islam naam niko babyita. يعني uyu mudamu yaraje abwira Rasul amwira ya Rasul Allah yewe numwe imana inna li darratan
ngewe burya umugabo wanjye adutunze turi abagore babiri mfite mukeba wanjye fahal alayya junahun فهل علي جناه إن تشبعت من زوجي بما لم يعطيني يا رسول الله قم في تمكيبا وانجي ese hari icyo byaba bitwaye hari ikibazo ndamutse ngiye nirata kuri mukeba wanjye yuko umugabo wacu ngewe hari ibyo nkorera we atamukorera ma maana hada ibisobanuro iki uyu mugore yabwiye Rasulullah ya Rasulullah hari icyo byaba bitwaye ndamutse ngiye nigamba ko umugabo wanjye ngewe ankundwa kaza ko hari n'ibyo nkorera adakorera uriya mukeba wanjye wundi mpaka nkabivuga na mukeba wanjye akabimenya kugira ngo murishe ikinyongo n'agahinda kamwice urumva Islam ngo hari icyo byaba bitwaye ya Rasulullah yani sa'alat in kana yajuzu laha an tudhhira amamaha wa tad'i bi anna zawjaha qad khassaha bima tafduluha bihi uyu mudamu yaje abaza Rasul ya Rasulullah ese hari icyo byaba bitwaye hari ribi ndamutse ngiye niyemera nkagira ibyo nigamba yuko umugabo wanjye nkorera kuri uriya mukeba wanjye we ko atabikorerwa kugira ngo mwereke ko ari ngewe uri kuri top ari ngewe number 1 ora abakeba hari ukuntu bapingana barwanira umugabo abambo buriya umugabo ufite abagore babiri baramutetesha kuko bari abagore buri mugore wese bari kuvuga ati ebana nanjye ngomba gukoresha iyo bwabaga kugira ngo abari ngewe ukundwa kwa kumugabo ewa ngomba nanjye gukora ibikorwa bya byose bimuforomata abari ngewe akunda abari ngewe ashira imbere bandi baba bari muri shampiyona niyo mpamvu weho uri guteta kabisa wimereye neza barakallahu fikum uyu mudamu yabwiye ya Rasulullah ngewe hari ikintu ngira hukumu shar'i ese mu dini hari ribi ndamutse ngiye nigamba in tashabba'tu min zawji bima lam yu'tini ndamutse ngiye nigamba ko umugabo wanjye hari ibyo nkorera birenze atajya korera uramukeba wanjye nkamwicisha agahinda kuri icyo kintu nkamwereka ko ari ngewe ukunditse imbere y'umugabo kurenza we faqala alayhi salatu wassalam inwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irangije ibyo uyu mudamu iramubwira ngo almutashabbi'u bima lam yu'ta ngo umuntu wese uzigamba ibidahari Rasul abyita ngo umuntu wese uzagaragaza ko ahaze ibyo atariye ngo kalabisi thawbay zurin kalabisi madha thaybay zurin ngo ameze nk'umuntu ujya gutira imyenda yarangiza akagenda ari kwiyemera ngo niye mu bantu kandi aragatirana urumva Islam Allahu akbar ngo kalabisi ngo ni kalabisi thawbay zurin ngo uwo muntu abameze nk'umuntu naam wagiye gutira imyenda ngo mu ntizi koti costume cyangwa se ntizi kanzu yarangiza akajya mu bantu yiyemera ngo mwambonye ndi atari imyenda ni yanjye nayiguze Dubai ikanzu nayitumije Saudi ejo bundi rwose mu ndebe nge ndi mwiza buriya nge nambara ibintu bihenze wahuwa kadhab kandi abese yagiye gutira muzabibona hari abagabo bajya gukora ubukwe akajya gutira igitanda na matera nyuma y'ukwezi umugore akajya kubona akabura igitanda ngo debu mpaguruke muzane kino gitanda none si iminsi naguhaye yararangiye hari umugore babikoze ngo she none si ngo umuntu mu gitanda ngo bahise bagitwara ngo namatera kumbi jama yari ati na'udhu billahi min al-khuzlan ari kwiyemera ngo ndi hatari ngo gose ngo ugiye gose ngo ryama kuri Rwanda fomu nimero ya nyuma double sinzi la ilaha illallah Rasul aravuze ngo al-mutashabbi' bima lam yu'ta umuntu wigamba ikidahari yerekana karike kameze neza kandi bidahari ngo karabisi thawbay zurin ngo ameze nk'umuntu naam wagiye labisa thawbayni lighayrihi ngo ni nk'umuntu wagiye gutira imyenda ibiri kuri mugenzi we wa awhama annahu malahu yarangiza akagenda ari kwirata mu bana niyemera ngo niye kandi atariye ويدخل في ذلك
hano haninjiramo iddi'a'u sifatin wa ahwalin laysat mawjudatan fil haqiqa. Hano hinjiramo n'umuntu kwigamba ibintu bidahari mu kuri. Wallahi umuntu akigamba ngo burya ngiye ukuntu nteye meze gutya na gutya, cyangwa se umuntu akigamba ngo ngiye burya wallahi ngiwanje buri munsi ndya inyama, ngo nukankange ngo rankangisha iki ngo ngiwanje ngo hari umunsi ntarya inyama. La ilaha illallah. Kandi wallahi ukwezi gushira aziriye rimwe. Urwo Islam si bihari wa Islam. Naam. Hano haninjiramo umuntu kwigamba ibidahari, umuntu ugasanga umuntu arimo hano haninjiramo Islam abantu bajya gutereta no kurambagiza. Ujya kubona ukabona umusore ari kugenda ari kwiyemera ngo ngewe ngo nkora ku kibuga cy'indege burya ngo mpembwa 800 700 ngo gose ngo humura ngo natuzamburana. Undi ukajya kumva ngo ngiye mfite PhD ngo ni docteur ngo narize utambona gutya. Undi akajya kwigamba ngo ngiye rwose ngende kabutini ni atari ngo ngiye buriya ngo hari n'abantu wallahi uqsim billahi alazim, hari n'abantu bajya gufotora inzu zitari zabo kugira ngo yemeze umukobwa ngo ndi atari ngo dore inzu ndi kubaka ngo nyemera ngo sheri ngo dore ngo gose muzabaho neza ngo iriya nzu ngo ndi yanjye. Wa huwa kadhabun ashir, kandi ari kubeza. Si mubizi wa Islam. Wallah umuntu akagenda agafotora inzu itariye akayerekana akayitambaza ku mukobwa ngo dore inzu ni yanjye ngo gose dore ndikuyubakisha. Cyangwa se umuntu akigamba ibidari muzabibona uretse ko se bavumbura ujya kubona ukabona umuhungu ari guhamagara umukobwa ngano shingo hello ngo my sweet ngo my wife ngo ubu ngo ndi kurya inkoko kandi ari kurya avoka n'ibishyimbo. La ilaha illallah. Fa subhanallah, umuntu aba bantu bose bagenda bakigamba ibidahari bose bari kwinjira muri iyi hadisi. Ni haramu bal min al-kaba'ir. Uretse n'ibyo kiri no mu byaha bikuru. Umuntu an yatashabba bima lam yu'ta, umuntu kwerekana ko ari hatari ku bintu bidahari. Sibyo Islam. Umuntu madha kwibwira kwerekana yuko ahaze kandi atari ya Rasul niko bigereranyije wal iyad billah. Uwo muntu rero agomba gutinya Imana cyane cyane abasore bagiye kujya kurambagiza rukundo bagenda bari kwiyemera kubo bagiye kurambagiza. Ibi binateza umwuka mu bibe Islam y'abantu bageze mu rugo. Umuntu wamusezeranyije ibintu mwereka kuri hatari kukize kuri umuherwe, ageze iwawe asanze ibyo mweretse ntabwo bihari. والعياذ بالله. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا. تجد تينا الله سبحانه وتعالى. ومناسبة الحديث ni hadithi by'umwihariko ku bantu bafite abagore babiri cyangwa se batatu. Uramenye wa mugore we ntuzagende uri kwiyemera ku bidahari kuri mugenzi wawe, kuko icyo gihe wandikirwa icyaha nk'uko bigaragaye muri hadithi. Wa kadhalika ayda nanone babana Islam bimurabizi ko biri min sifati al-yahud. Abayahudi nibo Allah muri Qur'an yavuze ngo barangwaga n'uyu muco, kanu yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Abayahudi ngo bakundaga gushimwa ku byo batakoze n'ibidahari, bakundaga kuvugwa no gusingizwa ku bidahari, bo bakerekana ko ari bo ba nyirabyo. Byasobanutse alladhina yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, abantu bakunda gushimwa ku bidahari no kwiyemera berekana ko ibyo ibihari kari ibyabo kandi atari ibyabo. Ibi biri mu mico mibi umuyisilamu agomba kugendera kure. Wa Allahu ta'ala a'la wa a'lam. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.